izgleda da sam se dobro nauživao u životu kad me nećeš još k sebi. Vidim, puštaš me da patim kao vragu malo vode, ali neka, barem sam se ja nauživao u životu. Ništa vam ja nisam imao, nego ono što je moglo stati ume i name, a i to me ritko zapadalo. Ma lako se prije živilo, znalo se što se radi u svako doba godine. To dospi i uživaj. Nisu nas mučili problemi kao i vas danas. Nismo imali ni struje, ni vode. A kamoli aute, kompjutere i mobitele. I ta čuda koja će uništiti cijeli svijet i čovjeka na kraju. Ma živlo se to lipo u prirodi i sa prirodom. Se nisam oženije. Onda je od neku došlo to suđe. A i tad smo gledali one emailirane padalice, kao čudo. I nije i svaki ima, nek samo bogatiji. A što on emailira, Bog zna. Ma bolje mi je mučiti i praviti se kada zna, jer tu nema više spasa. Budućnost nam je stisnuta u toj puti i ne more vam. Ako vam izađe, bit će vam crna ki crni vrag, jer je pržite u tim pržlicima. A kad se samo siti, kak smo išli u prelom, od kuće do kuće, od prozora do prozora, od cure do cure. I gledaj neke serije. Ma ima ti serija, vrag zna otkud. Jedni se zaljubili, jedni rastavljeni, jedni umiru. A i ja jedan moram to gledat, jer me noge više ne nose. Ma ne mogu uteći, pa gledam, bilo je puno lipše nego vam danas. Nismo imali niš, ali smo bili sretni. Igrali se, bosi po livadama, skakali, kupali, plivali. Hajde, koliko je sati? 10:20. Au, sad bi trebala početi ona moja serija. Ma kako se ono zove? Ček. Vatre imanjske. Večeras će se saznat hoće li Viktor oženiti tamo. Eto, dico moje, da ima repriza, mi bi još zera podivali. Ali nema. Odi, žuri, Bog. Aha, ajme, evo će početi.
nešto poput mraka. Što te više imam, To te slabije vidim. što te više imam.